Ассаламу алейкум баршаңызға. Сіздермен бірге Алаш Экспорт компаниясы. Алдарыңызда Sonata U20 2011 жылғы объем 2 литр газ. Көлігіміз толықтай заводской окраста, тап-таза. Так, линзовая оптика, туманниктер, аэронавтық размер дискасы, шинаның протекторлары 50-60% бар. Хватает и поворотника, бесключевой доступ, полный электропакет. Кожаның состояниесі өте жақсы, плавуш сиденье, панорамный крыша төбесі, эко-режим, автоцвет, кожаный руль, мультируль. Так, пуш-старт, подогрев сиденья. Көліктің жалпы жағдайы өте жақсы. Екінші рядта бізде подлокотник, подстаканник. Көлік тап-таза.